Hagar sao bat arsan tarik jong ne benai June. Arajar arfly ka potnet kan pelongi ke jeseng ke bakerpang. Hang the hapo State Central Library lenengi khot yaka ka social time auditorium. Tadeng tangi khot kerpat ifi ba fin wan yaladi bakumju ba fin khot lem ya wer lem yaki way there bakin yawan hagate ke jeseng hagar sao bat arsan tarik ne benai menta benai June arajar arfly. Ke jeseng ke long hagiarli kisngi hagasngi sa jan arsal tarik baragasngi ublay arsan tarik hagasngi sa jan non lightly ke jeseng kendai beji haduk khar beji kandan ke jeseng duai tadeng ta ni khot kerpat ya fi ni ya wer ya fi bapin wan syakata ke jing duai kidan shibun kimat ya kabangin ya duai hagate ke sngi kadan sakawai pak jeseng ke kuar beji bakumju haga janmiet san shiteng ngindan biang sakaway ke jingeseng bakum juru haga sngi trai kandan haga porshi phau shiteng men step haga porshi beje shiteng men ski bakum juru haga por san shiteng janmiet fidan ki jing le ki problem sa ke jing ke jong fi fidan ki jingkit ke bakhia but lada fikwa ban wan ru ban money ban yaro you try kane de jaka ka biang nagamanta jong fi tadeng tangi khot kerpat ifi ba fin wan yaladi bakumju pentip lem shaki way bakin yawan lang second ke jeseng haga arsan hang the hapo State Central Library Social Time Auditorium Shillong blain kerkui fi kblai shibun bat ni kmi lenti ban i ya phi hagi te jeseng kblai shibun amen